Yes, reka tubashimire kandi tubakaze inshuti yakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza utambuka hanga mu buryo bwa buri munsi. Tubakaze nanone mu makuru agezweho, mu makuru meza, inkuru nziza iri muri ekipe ya APR Football Club. Ibintu bimeze neza, ni ibyishimo muri APR Football Club. Turaza kwa tukubwira ngo ese inkuru nziza iri muri APR Football Club ni ihe mukunzi wa Rwanda Media ukwiye kumenya, na mayahe makuru meza yihutirwa ukwiye kumenya ari muri ekipe ya APR Football Club, nkawe mukunzi wa APR Football Club ndetse mukunzi wa Rwanda Media. Rero turaza kuba tubigarukaho byinshi cyane biri muri ekipe ya APR Football Club, ariko by'umwihariko turaza kuba tugaruka ku nkuru nziza iri muri ekipe ya APR Football Club. Ibintu bimeze neza, ibyishimo ni byose. Ese iyi nkuru nziza iri muri ekipe ya APR Football Club, haba mu makunzi bayo mukwiye kumenya, ndetse no mu buyobozi n'abakinyi n'abafana byifashe bite? Ubwo rero turaza kuba tukubwira inkuru nziza yatashe muri ekipe ya APR Football Club. Ubu ngubu imyiteguro y'umukino w'ejo bundi uko wa gatatu, kuko igikombe cy'amahoro kiratangira, bajya gusura ekipe ya Musanze Football Club hariya mu karere ka Musanze kuri stade ubworoherane. Muri weekend ekipe ya APR Football Club ifite ikipe ya AS do Kigali kuri iki cyumweru. Rero muze kubana natwe tubane muri aya makuru yose arimo kuvuga muri ekipe ya APR Football Club muri no mwanya, mudutize umwanya wanyu maze tuze tubavire imuzini muzingo. Wowe turi kumwe nimba utarakanda subscribe, uyu numwanya mwiza wo ukanda subscribe maze tugakomeza kubana mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo rero mbahaye ikaze mwese muri majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengera bwajye, umujyi wa Kigali namwe muri hanze y'igihugu. Mwese tubahaye ikaze kugira ngo tubane makuru agezweho arimo kuvugwa muri ekipe y'ingabo z'igihugu, ni Club Giant Nyamukandagira mu kibuga kikasa imituto. Rero turaza kubabwira byinshi nyine, dore yuko uyu munsi imyitozo muri ekipe ya APR Football Club iraza kuba ifungurwa nanone isubukugwa. Reka mbabwire yuko wowe turi kumwe muri kiganiro nyine ukaba turi wakanda subscribe, n'umwanya mwiza wo gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana, kanda like noneho manuka muri comment tubwire ese inkuru nziza tugiye kubabwira muri ekipe ya APR Football Club hoho waraye uyakiriye ute? Ese reka manze mbibarize, mwandike muri comment ese mwakiriye mute kunganya kwa Rayon Sport ikaba yakomeje kurindira ikipe ya APR Football Club? Kunganya kwa Rayon Sport mwakwakiriye mute? Kunganya na Musanze mwabyakiriye mute? Mumanuke muri comment mutubwire uburyo mwabyakiriye nk'abakunzi ba APR Football Club. Ubwo rero mwihute cyane tubane, reka twihute mbere ko tujya kuri iyi nkuru nziza. Reka tubabwire yuko ekipe ya APR Football Club uyu munsi ekipe ya APR Football Club irakora kabiri imyitozo. Basanzwe bakora rimwe, barakora rimwe gose, barakora ikigoroba, ariko uyu munsi barakora igitondo n'ikigoroba kubera yuko nyine bafite igihe gito kandi bafite match nyinshi. Ubwo bafite imyitozo uyu munsi n'ejo gusa, uyu munsi n'ejo gusa birumvikana, kandi byagakwiye kuba ubundi ku munsi w'ejo bazakora igitondo bagahita bazamuka mu karere ka Musanze, noneho imyitozo ya nimugoroba akayikorera kuri stade ubworoherane bamenyera n'ikibuga cyariya mu karere ka Musanze, dore yuko harimo n'abakinnyi basha benshi batamenyereye ibi bibuga Hawatara bakiwanuka ba Denis Omedini basha ntago bamenyereye ibibuga by'i Musanze, kuva baza bakinira kuri Kigali Pere, nta kindi kibuga cyo mu Rwanda babazi. Ubwo rero nuko bimeze. Imyitozo uyu munsi iraza kwa ikomeza, Mutwara Darkonovic akomeza gutyaza ekipe ndetse akomeza gutyaza uruhande rw'ubusatirizi, dore yuko nyine hariho hamaze iminsi ari kugaragara ikibazo, ariko ubu ngubu nibyo bintu barimo gutegura muri ekipe ya APR Football Club. Murabyibuka neza yuko Afande nawe yatangaje, aravuga ati n'umutoza yaratangaje, bose baravuga ati amakosa yose twari dukwiye gukora twayakoze muri fazare, ubu muri returu nta kosa na rimwe dukwiye kuba twakora habe na gato. Rero ni gutyo bimeze. Reka tugereza turebe ese iyi kipe ya APR Football Club irakomeza gukubita igitutu, irakomeza kugenda yotse igitutu kuri ekipe ya Rayon Sport. Mu bitegereza turebe gusa ekipe ya APR nayo ubu ngubu nta kosa na rimwe ifite ryo gukora, kuko nyine amakosa yakoze muri fazare arahagije.
ubwo rero ekipe ya Football Club iraza gukora imyitozo uyu munsi ikomeza kwitegura cyane ndetse ko bakomeza gutyaza abakinnyi bakomeza kwitegura umukino wo mu gikombe cy'amahoro ndetse banakomeza gutegura shampiyona muri rusange. Ubwo umukino wo kuwa gatatu nurangira kuwa kane nta myitozo bazakora irenze, bazananura imitsi ndetse banafata n'akaruhuko, noneho kuwa gatanu bakora imyitozo no kuwa gatandatu bakora imyitozo, ku cyumweru bongere bamanuke mu kibuga bakina n'ikipe ya AS do Kigali. Rero nayo makuru muri ekipe ya Football Club uyu munsi rutangira imyitozo. Reka twigarukire ku nkuru nziza iri muri ekipe ya Football Club. Ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane, murabizi neza yuko ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yamanutse mu kibuga n'ikipe ya Musanze Football Club. Rayon Sport iza gutsinda ibitego bigera kuri bageze ku munota wa 85. Rayon Sport ifite ibitego bigera kuri bibiri, gose bafite ibitego bigera kuri bibiri kuri kimwe. Rayon Sport yatangiye kwizera insinzi, batangiye kuvuga ati ikinyuranyo cy'amanota 5 asubiyemo. Bose barimo kubivuga ati ikinyuranyo cy'amanota 5 asubiyemo, ikipe yongeye gusubira ahantu heza. Ubwo rero muri uwo mujyo ikipe ya Musanze Football Club iza kuba ku munota wa 89 iza kwitamo igitego cyo kwishura, biba ibitego bibiri kuri bibiri. Amazi abasubiye ibubisi, amazi yaramaze gushuha abayongeye gukonja, abareyo bataha gutyo batangira kwinubira ikipe yabo aka kanya, ariko bakunze EPR Football Club muri kubirebera hafi, abakunze EPR barimo kubirebera hafi bavuga ati ibintu birakomeye cyane, mukomeze mujyajyane, twebwe ibintu biri gusubira mu buryo, biri gusubira mu murongo. Ubwo rero ikipe ya Football Club inkuru nziza nuko ikipe ya Rayon Sport yaje kuba itakaza uyu mukino, imeze nkaho yabutakaye, none igakomeza kurindira ikipe ya Football Club. Mbibutsa yuko ubu EPR ifitemo umukino umwe, ifite n'amanota 3 asigayemo, kugira ngo byibuze ibe yayifata babe banganya amanota, noneho batangire bundi busha, batangire bahatana byanyabyo. Ubwo rero ikipe ya Football Club icyizere cyo ku gikombe cyagarutse cyane. Mu kugaruka rero biyemeje gukora cyane ndetse biyemeje kutagira inota na rimwe batakaza. Inota na rimwe batakaza, bakajya bakoresha uburyo bacyura amanota 3 imbumbe, kuko kunganya Rayon Sport nanone igatsinda y'amanota 5 izongera igirute, izongera yasubizemo. Rero nta kosa rimwe ikipe ya Football Club bavuga yuko nta kosa rimwe bafite ryo gukora, kuko na Rayon Sport ubu ngubu igiye kumera nkaho ikangutse, ariko ni ugukoresha uburyo bakajya ikipe ya Football Club iprofitira muri aya makosa ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ikora, ariko EPR nta kosa na rimwe ifite ryo gukora, kubera yuko dore no muri weekend zabiri ifite adversaire ukomeye ikipe ya AS do Kigali mu gikombe cy'intwari. Mwabonye kuntu yari yakaniye cyane. Ubwo rero reka turebe niba kuri iki cyumweru ikipe ya Football Club igomba kuzaba ikomeza kugenda muri wa mujyo mwiza kuri AS do Kigali iyikuraho amanota agera kuri 3, dore yuko ikipe ya Sport yo izaba yacakiranye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Yahuye n'ikipe ya Football Club muri weekend. Kiyovu Sport nayo ifite ibibazo bikomeye cyane, kuva kuri EPR ukajya kuri Rayon Sport naho urumva ni ibintu bitoroshe habe na gato. Ubwo rero ni gutyo bimeze, ikipe ya Football Club imeze neza, bafite motivation yuko batsinze. Urumva motivation hariho motivation yuko baje gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport amanota 3 agataha muri EPR Football Club. Hakabaho motivation yuko ikipe ya Sport yarayinganyije n'ikipe ya Musanze Football Club. Ubwo rero urumva ni ibyishimo, ni inkuru nziza iri muri EPR Football Club. Ni amakuru meza mukunzi wa Nyamukandagira, aho uri hose uri kumva urishimiye. Ni amakuru umuntu wese ukunda ikipe ya Football Club ahari hose ari kumva yishimiye kandi akeneye kumva mu buryo bugiye butandukanye, kubera yuko ubu ngubu ikipe ya Football Club iri motive ku rwego hejuru, kuko ntabwo bakongera gukora ikosa bakoreye i Huye. Ikipe ya Sport yaratakaje Mukura irayitsinda rwose. EPR ijya i Huye izi neza yuko amanota yafite amagaje abayikoze arayihagama, abayatsinze igitego 1-0. Ikipe ya EPR Football Club ikomeza kurindira ikipe ya Sport, ibaza ugira ngo noneho ikipe ya EPR Football Club yatsinze ikipe y'amagaju, urumva ubukiwe byarangiye. Ariko ubu ngubu igihari nuko rwose bagomba guprofita ubu buryo aya manota ya Sport bitakaje, noneho ikipe ya EPR Football Club igaprofita
igaprofita gose kugira ngo iyatware iyakuremo, noneho yo ikirinda gukora ikosa habe na rito mu mukino wari wose bafite muri champion. Rero ni gutyo bimeze, ikipe ya Pira Football Club ikomeje gutegura, ikomeje kwitegura mu buryo buhambaye kugira ngo itagira umukino n'umwe iba yatakaza muri iyi retour. Mwese twabanye muri kiganiro, katubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.